Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, haka arpulai trek unaitung arjar arpo, kala shimi karai banwan ra ka jingben kala, haka Khasi Social Custom of Lineage Act 1997, dah ka penmi ya ka executive order halor ka shau boy ni ringbia khamtam habaki patba kimyo ya ka jing itho kumki rilom Khasi u chief executive member ka KHADC ba Titos W Khan ha ka jing akran bigila pathai ko bor re thu ba lingba ka jing penkelai ka Khasi Social Custom of Lineage Act 1997 kan plilat biang ban ajing itho ya ka ringbia ni shau boy ha ki than khapot jo ka than ri boy kabala jule naduk menchua hakaba kumnu ushenrang ulit shaw ya ka kentai ka bomdai Khasi ban chongkure meka bat habakiyo khon kishim jat ru na ukpa we ki rai ke pemia keren saksi kalau banwan ra ya ka amanda ko kene ka Khasi Social Custom of Lineage Act 1997 kini ka amanda dalam kumnu banda itu ya kani karing dia bak ka shawboy kani karing dia bak ka shawboy kani ka riti ke dostur jong pikat tu kani kikun ki badan hati tinggi han border apo ribai area te kani kamdon hakaan te kandia manusia tu ini kani ka shawboy ring dia kamu ba unu shenrang nang tu ke area ulit syau yang anu ka beriu ka bomdai ka Khasi ban syongkuren ban hadin baki kun layo kun iki itu dikun indai ki simjat na upa dikata ketika riti ke dustur ke jongki ke baki omba pilale adu ulong kuma adu mencuat ini wanra kenika amendment Kapanong kumka executive order lani kumka ordinance yang mentasipun nama bakaladon kecing ut kecing nam nak kinong ikmat demi nak tugahan yang mesti dijongi bak menunjuk nak rampak kur jong kikat tu kan dipilih di baju lek ya kan kita sabai ba kimyo syu ya Khasi trade ke joki dengan ni pada kalau tak ikut pi ha kuli kadang dia ni ha kanun ikam bagi tu kan lek tadi kebetar ba niko kabaan nilai keren ke tinggi buat ke education department masai tiket mau kan ke session ke baladap nak kalian ke education ni sembuh kan unuka budget provision apa dia buat tu kecing anjing harap ke jungi nak kalian ke council lembagi MDC ya kikat tu kat di school haki konstruksi ke jungi kibom juyo kan unu kecing harap lani ke finance assistant lembag ke tulok lembag sorka tinggi jua jing Arab nak kalian ke council dia kan ni mentang il airai dia nak kalian ke council ban ajing Arab yang mentau senam dia ki school haki konstruksi ki jungi ki bangiju ajing Arab manu senam lembag MDC bagi dia ai ketua financial assistant lembag ke council ke jungi kebalai nilai keren halo ke jingade bak kini ki market dan ki yo dibangi don kum ka yo berni ka bangi don kamban nang kampan bahaya kan kampan he ya kan ba kum ju lu ya ka yo la jengkot ban aga jingade bak ka jing temu ba snayo hantai hapo maulai moro ya kini ngila ailat ya ke department IM in charge jong ke market dan nang examine ni kini ke bentar kai ke ba dan kamban le kanang ba kanum dan kanunu gajing ya sutu baklan nak kalian tertipat ba kamtam nak kalian jong ka maulai tahun berba ban ong ba kandan kanunu gajing le juga dan ni gajing le persya ya kai ke ba tipat ba kimon branch ke ba kamai ke bangi ong ka Social Forestry Branch. Kajing temu jangan ni ke branch. Kalau mentah ba nak kalian ke council ngin perhak no. Kumno ban
ban thung dien kumno ban penroy kini ke kampung dien nang ta ban pen silori kini ki community forest dan ki klaus nong ki lau adong ngin ai jingarap nak kalian ke council nang ba kanlong ka we na ki benta banyada ya kamariang ke juni kamtam na ke jingjulor dan ki lau kita degani ka ngila approve menta kasi ban don gani ka social forestry wing dengan ngai kani ka wing ka bathamai kan tre la ka jong ka benta na kumno ban nang ni syakmat bangin la ban le sibun ki kam ho be de ka forest mo kitip ni om barobor ka forest 95% gadai hapo di secondary dan rai hadu menta na kalian forest ngimdan kanu ka program mo ngimdan kanu ki la penroi dan ki development dan rai menta kasin jam ka peningkom lembah kini ka social forestry wing in la pandai